Vha madzangano a zwa pfunzo vho itela khuwelelo vhabebi uri hu vhe na vhudziki musi vha muhasho wa pfunzo vha tshi khou lingedza u tandulula dandetande iḽi ḽa u wanela vhagudiswa zwikhala zwikoloni. So those parents must understand that we will place your child because we don't want any child to be out of school, but we will not place your child at your school of choice. So you will not be choosing. We'll be telling you. Ho vuwa bonyongo ḽihulu nahone vhabebi a vha tsha ḓivha uri vha fare mini vha litshe mini musi vha tshi khou zwimana na zwikhala zwa uri vhana vhavho vha ṱanganedzwe zwikoloni. We are frustrated. My daughter cries every night because she doesn't know where she's going to. This online system is hell. It's not working at all. Vha muhasho wa pfunzo vho pfulufhedzisa vhabebi uri vhana vhavho vha ḓo ṱanganedziwa zwikoloni. Currently, the late application that we opened up on the 20th of December, which will be closing on the 31st, was sitting at 8,375. And what parents need to understand about this late application process is that you have forfeited certain rights amongst those is to choose a school. Vhabebi vhari vha khou vhiledza nga fhungo ḽa uri vha muhasho wa pfunzo vha khou fanela u ḓisa thandululo ya khaedu i lwa tshoṱhe u fhelisa gaḓa ḽine vhabebi vha livhana naḽo ṅwaha muṅwe na muṅwe musi u tshi thoma. Vhadzangano ḽa vhadededzi ḽa SATU vho itela khuwelelo vha muhasho uri vha ḓe na thandululo ya tshihaḓu. We are concerned about the delays that have been caused by the online registration. The delays in the placement of learners not only cause problems for the management of the school, but they also disrupt the first day of learning, because those who have been registered and placed in classrooms, they will not be able to receive proper education until such time that all learners have been placed in their classes. But it also causes problems for the parents. Vha muhasho wa pfunzo vunduni ḽa Gauteng vha ri vhunzhi ha vhabebi a vho ngo swikisa bammbiri dzoṱhe dzine dza ṱoḓea musi vha tshi ita khumbelo dza u ṅwalisa vhana vhavho. We have picked up that there are parents that would apply on the system, and when they apply, they then don't submit documents. When you have just placed your name on the system and you have not submitted all the required documents, it makes your application incomplete. Those that are classified as incomplete applications are those that have not submitted full documents, and as a result, we do not know whether they still want space. Vha muhasho wa pfunzo vunduni ḽa Gauteng vho dovha vha fulufhedzisa uri mushumo wa vhona uri vhagudiswa vha khou wana zwikhala zwikoloni u khou shavha zwanḓa.